adlaw Sabtu. Nasama-sama naglapal yung mga Muslimin usog babae. Sambil pa adlaw ini, sambil pa ayamut tashrik, in sila masi-masi maglapal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena pamuji pamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala haadlaw piyawidda sintuhan kanila yung ibadat yan. Dahil nga sabab yan, mga kakasisin Allahu subhanahu wa ta'ala tabarang sinabutan sin suara ini ayaw na to kalupahan. In pinakamahal ra hinang kakuyakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala amuna in pagibadat tanyo kapanagnaan sin bulan haji sambil maabot ayyamut tashrik. Piyabidda yan sin Allahu subhanahu wa ta'ala in karayawan ampain atay taniw kabulansangan, ampain akal taniw kabulansangan, daimikyan ampa impito ang gauta barantaniw, di hukawan magtag-ipon pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allahu ta'ala, tiyawag sin Allahu ta'ala ingkatan ipon niya. Nagkukupul iban wala. Hafal man sin Allahu ta'ala suratul Luqman ayat 3 tagtu. Ya ayyuhan nas ya kamu mga manusia anak apu Adam. Siya mo sin Allahu ta'ala yung paltawagan di. Uno yung paltawagan yan, ittaqu rabbakum. Tamingin niyo ingin hawawaran niyo ring hamulka sintuhan. Ayarin niyo ingin hawawaran niyo riha dunya sing kahalubiluhan. Biadinin kagin na to magayan. Hambukin ang da. Magtaat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Magtaat pa Allahu ta'ala. Iwan pagtaatan innaraat ni rasul. Himinang sindaakan, iman lumayo siliyangan. In paghaylaya si mga Muslimin, harwa haylaya, timukbal sila sing kakuyagan pa Allahu ta'ala, harwa na sabbut. Pagtaat pa Allahu ta'ala, iban pag-ibadat pamahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Ittaqu rabbakum. Kabuga kamu hamulka sin Allahu ta'ala ha dunya iwan adlaw kana. Wakhshaw yawman la yajji walidun an waladih. Iwan kabuga kamu pag-ignurin di hadunya para kala dakula insusungon. Bukun indatungan na to pagdig da hindi hadunya indatungan na to pagkahinatu. Mig kita niyo, manaykod kita niyo rin pagkahinatu. Umalup kita niyo pabukun na pagkahinato.
واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود. Kabuga kau pa Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw ri na makatabang in ama haanak main kanjantong niya. Iwan di da makatabang in anak hamaas niya. Haadlaw yan way na. Amuan hindi takato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala. In adlaw Idul Adha al-Mubarak, pagpatumtum kato taniusin Allah ta'ala, sinaun para kala mahal ka kaya tinggalan na to. Sinaon pagtaat aon pagibadat sa lagu-lagu katinggalan sin manusia. Ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap tahun makaminsan habulan haji. Panagnaan sin bulan haji piawidda sin Tuhan. Kaulihan isab simbulan Ramadan piabidda da sin Allah Ta'ala. In kabiddaan ini mga anak kapu. Mga kakasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di na to madawhat. Sehingga agarun na to in pagtaat pa Allah Ta'ala iwan parasul niya. Pagkabukaon kita niyo hadlaw ri na makatawangin ama haanak, di na makatawangin anak hamaas. May tayad to. Kaniya-kaniya na inalupon. Amo yan mga anak kapo. Dahil nga sabab yan, imbiyay takato tanyo ibadat adlaw-adlaw. Dum-dum iwan nakatan bulan. Aula-aula bihaon yari kita niyo. Magtatakbir dum iwan sin adlaw, hipagpatumtum kato tanyo, sin parakala alupon na to dakula, pag-ig na to daindiya dunya, di na makatawangin ama haanak, di na makatawangin anak hamaas, sa kaliyari pa dunya biyaon, biya dagbus di na magtabang. Amo yan mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Jantong sinma asin anak. Dahil nga sabab yan, biyayta sin Allah Ta'ala hakaiwanan ayat. Palman simahasut simahatinggi. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Tunggalan niyo sadya yung pagtag-ipon niyo patuhan. Ay kamu masasat sin syaitan. Ayaw kamu masasat si mga tao nagsasakuto patuhan. Ayaw kamu masasat si mga tao nagkukupul patuhan. Ay kamu masasat. Ay kamu malipaga si mga tao nagdulsing kabayaan nila. Di nila agaruning kabayaan. Sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah Ta'ala. In sumunod ayat, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dum adlaw, hahutba apangadji, hapag nasihat, nasasabot na sa jendway ni, sabab amoy nimbisyon ni ban misyon. Sin kita niubuhi, yanug haraan pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, magtag-ipon kaniya, iwan magtaat kaniya, labay, raingha, pamandu, piyasampay, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Di biyay taayat ini, di na makatawangin ama haanak, di na makatawangin anak hamaat,
misan pa hirihil niyan halom sin dunya ini, iwan sin kakayaan niya ini, hirihil na sin ama pa anak, bangman masapaat nin anak niya, dahil nga kahalubiluhan, damik yan maat, hirihil na sin anak, ing kagugunahan niya, sa di dayan tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa hingga inti-anti at siulangan din kato taniyo, in ama magtag-ipon, in anak magtag-ipon, fa Allahu subhanahu wa ta'ala. Inna wa'adallahi haq. Sa bunal tuon pa man sin Allahu ta'ala, in janji sin Tuhan mabunal. Na mga tuan, yari nakita niyo haruhulan sin masa. Induhulan sin masa. Wayroon na nabi iwan rasul. Amo na yung kita niyo ini. Dalta yari na rimatong kato taniyo. In pagnganan. Salay kasi. Pila tahon. Hapit mabut. 2 tahon. Na hinang kita niyo salay kasi. Hasawab sadya sin hambuok sakit. Wal iyadu billah. Inna wa'adallahi haq. Sabunal tuudim biyayta sin Tuhan mabunal. Mabunal insulga, mabunal innalka, mabunal imbiyayta aun dumatong di hababaw singgumi, subay humali in manusia. Uno yan mga tuan. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Ayaw kamu masasad. Ayaw kamu malipara. Sin lingkat sin dunya ini. Sabab hamasa na kauna bukun pamalingkatin dunya. Hamasa na to ini nagpalingkatin manusia sin dunya. Kaya lupahan niya in pagpalingkat niya. Umalup pakabayaan sin Allahu Ta'ala. Nagpalingkat na dyan tao patao, nagsuy-suy na sa dyan tao patao, dito kami long ni hamalingkat, dito kami habiyay ni, biya dagbus kalupahan, in malingkat kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yagurrannakum billahil gharur. Ay kamu masasat silingkat sin dunya, pagtaat kamu marayaw patuhan, pagibadat kamu marayaw patuhan, bang dumatungin waktu pagibadat patuhan, pagibadat kamu, bang dumatungin waktu sa lagu-lagu, biya na simbihaon, puspusan niyo, in gaos, iban bogbugin niyo in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yagurrannakum billahil gharur. Iban, patumtum kato tanyo sin Allah Ta'ala, ay kamu tuod masasat sin panasat sin syaitan jin, iwan sin syaitan manusia. Sasatun kamu sin pagdunya, sasatun kamu sin syaitan di niyo kakitaan, sasatun kamu sin syaitan kikita niyo, ampa kamu di dumayaw yung pag-iman niyo, di dumayaw yung panauhid niyo, di dumayaw in pag-amal niyo hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak po, aun hambuk sahabat na nga subo, in pangasubo niya, unulong nin alamat kalasahan kita sin Tuhan. In pagtaat pa Allah Ta'ala yung pag-ibadat, magpalasa kita niyo patuhan. Magpaulong kita niyo patuhan. Apabila na iging pagulong ibang paglasa, biya na simasa na to iti. Uno yan tuan, in kaya jawab sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tu alamat, bang mo ini mahinang, ikaw na in kialasahan sin Tuhan. Nasabot di hadis ito, nabukunto sadya sa kawa. Hadis kaywanan aumpa. Uno yan, mga anak po, imbiyata yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
bang nato mahinangin ini alamat kialasahan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In umbul hambuok al-imanu billah. Amo na inin tiap-tiap siulagan maingat magtuhan. Maingat inatay niya magtuhan. Maingat indila niya magtuhan. Maingat in pituang gautabaran niya magtuhan. Kauhaan tagupat kajam in siya maingat magtuhan umalok pakabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Pabila mahinang na imbihat turagbus, siya na intao kalasahan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga anak po, in nagkulang kabus hama sa ini. In pagkaon mataod, in pag-inom mataod. Tiyo-tiyo day niya hapdi hama sa nato ini. Hapag kauniwang pag-inom. Tarawa, mataod hapdi. Hapag iman. Amin pag-iman kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In iman yan alamat kalasahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kisa sinambut sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yay takatutan niyo. In sala-sala sa mano siya magtuhan amunin ni Abu Bakar. In sala-sala sa mano siya mapagkahi amunin ni Abu Bakar. Dahil nga sabab yan mga tuwan. Sabab simpag kasi, iban paglasa. Simanyangin ama, iban anak. Simanyang inalom sim family. Simanyang inalom sim paghula. Aula-aula na sumanyang in pamarinta. In kabunahan sim masana tubihaon. Aula-aula na in mga basing sa muslimin. Magkasi iwan maglasa. Amod timbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in alamat kalasahan kau kialasahan na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaun kau hapag iman sabunnal aming kabayaan sin Tuhan. Bukon kau hapag iman kabayaan sin tao. Sabab in tao hamasa na to ini naggugulal pakaniya aun iman nila. Sumagawa in iman biyata daindi amuna imagad haatulan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa pangasubo. In hikarwa alamat jawab ha pangasubo. Unuin alamat kalasahan sin Allah ta'ala. Ini karwa niya mga tuan. Husnul khuluq. Amo na intao taga iman marayaw yung pangadatan niya. Afdalukum indallah. Wa khairukum indallah. Wa afdalukum indannas. Wa khairukum indannas. Sarayaw-rayaw patuhan. Sarayaw-rayaw magtuhan. Amo na intao taga iman marayaw yung pangadatan niya. Sarayaw-rayaw patuhan, iwan sarayaw-rayaw papagkahit. Afdalukum wa khairukum. Afdalukum indallah. Sarayaw-rayaw hadarat sintuhan. Sarayaw-rayaw hadarat sintao. Amo na intao marayaw pangadatan. Mahal ra dayng hasin. Intao marayaw addat. Di pagkaubusan alta. Intao mangiadat, misan mataud alta niya wayna. Intao marayaw pangaddatan, masuok siya patuhan. Intao marayaw pangaddatan, nabutok iwan simpag-iman, masuok siya patuhan dahil diya dunya, iwan hadlaw ka na. Intao marayaw in pag-iman niya,
iban marayaw yung pangadatan niya, siya na intao, tabangon sin Allahu Ta'ala, hakabuhi niya, iwan hakamatay niya. Intao marayaw yung pag-iman, nabuto kibansin pangadatan marayaw, masipog siya patuhan, iban masipog siya papagkahiniya. Imbihan nagbus, di niya mahinang inhinang kasalaan. Imbihan nagbus, masipog siya patuhan niya. Damit kiyan bang siya masipog na patuhan niya? Masipog na siya papagkahin niya. Atud na kamu, mga anak po, sing kahalan si mano siya masanato ini. Innaig, pag-iman sa bunal, pag-ig sin iman sa bunal, naiging kasipog, di na masipog patuhan niya, di na masipog papagkahin niya, intauri na masipog patuhan niya, di na masipog papagkahin niya, wayroon na dayaw mahinang niya, sa kawa, piburit niya na marayaw, piburit niya na mangi, kaastulan niya na in marayaw. Amo yan, mga anak po. Ini kato pangasubo, ay ini kato jajawaban, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangasubo kaniya, alamat kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu ala waqtiha. Amo na intao, di malita sambahayang. Di malita sambahayang makalimahang karumhang kaadlaw. Sababi sambahayang mag-alup in ipon iban tag-ipon. Mag-alup in sutsi, umalup in sutsi. Mag-alup in marayaw, pamarayaw. Dahil nga sabab yan, apabila rimayawin sambahayang, di mayawin kataan pakaradya. Sabab yaw na sambahayang, in kasutsihan, yaw na halom sin sambahayang, in kalanuan, yaon halom sin sambahayang, in kakukuyakan, yaon halom sin sambahayang, in sahaya halom, iban sahaya hahuwa. Amo yan, mga anak po, in biyay takato tanyo, sinjunjungan alayhi salatu wassalam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, biyay takato tanyo sin sila niya, in siya hawakto, si makat siya pataas si mimbar, himutba. Unim piyangayo niya patuhan, daing ha mga piyangayo niya, pabaran niya, iban para ayat niya, tu para kala. Uno yan mga tuan, laway ring harwa. Sabab palman sin Allah Ta'ala, wa qala rabbukum uduni astajib lakum. Palman sin Allah Ta'ala, pangayo kamukaku. Ako yung pangangayuan, iban ako ra yung makakaus magdihil. Dahil nga sabab yan, intawri mangayo patuhan bardusa. Ayaw kita niyo mahinang bardusa. Indum iban sinadlaw, subay kita niyo mangayo patuhan. Manaw, iban di manaw, iban ununo pakaradyaan, subay kita niyo mangayo pa Allah Ta'ala. Dahil nga mga piyangayo, sin Umar ibn al-Khattab, hakutba niya harwaan, hikaisa. Allahumma inni syadidun palayyini. O Tuhan, kuin ako ini. Mabungis. Maluhay astulan. Maluhay magdugal. Sa mga yu ako, Tuhan ko. Palunukain pangatayan ko. Palunukain atayan ang pangatayan ko, umalup kay mo. Iban palunukain pangatayan ko, hantara ko iban simpagkahi ko. Masa na to ini, nagdurugalin tao. Mga tuhan, al-ghadabu minas syaitan. In pagdugal, dahil nga syaitan.
Ingkatan nagdugal, nagsusun. Darawa, in pagkasila sa ring hatuhan. In pagulong ring hatuhan. In pagkasabar, amod tindaakan katutan niyo. Sinallahu subhanahu wa ta'ala, liyang kita niyo, di tuod papagdugalon. Dahil nga sabab yan, aun bata gibahanon, nangasubo pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inakina, ya Rasulallah, sini, ya Rasulallah, wasihati ako, iban, advice ako. Mga anak po, magkagunahan kita niyo, magpawasihat, imanghud amagulang, in anak pamaas, in murid paguro, in raayat panakura. Uno tuan imbiyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya, la tagdaw, ay sadya kaw magdugal, ay sadya kaw magaston, inusog maraya usog, apabila siya yastulan, bukun na siya maraya usog. In babae malingkat, apabila siya nagdugal, apabila siya nagaston, bukun na siya beauty. May tayad to, sabab yaon na kaniya, hindi kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, yaon na kaniya, imbanta niya, simud na papangatod niya, simud na paatay niya, simud na papikilan niya, simud na pahibal, simpito ang gauta baran niya. Paman sinallahu ta'ala, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Ay kamu tuod makad, sin kabayaan sin syaitan. Ay kamu makad. Naharap tanyo pakain makad, harad tanyo pakabayaan sin Allah Ta'ala. Na, imbata-batay ni. Ya Rasulallah, napuasin niya tuuno pa, ini kawasihat mukha ko. La tagdag, ay sadya kaw pagduwala. Ay sadya kaw magaston. Unauni ni nangun, maguyom katawa sadya kaw. Subay kaw masaldi, inuyom katawa sarak ka, inkabtangan marayaw sarak ka, insalam sarak ka. Astagfirullahaladzim. May tayanin tao kihunitan magsarak ka, subay sin sadya. Sin yan, hamanga sila mataw din dijiki nila. Na tuan, ini karwa. Ya Rasulullah, uno pa, la tagdag, ay jakaw magduwal. Induhulan niya, inarisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila yadto amalan sintaw yadto, imbiyadto tausul ka siya. Yan mga tuan na mura-murahan, miabot na in wakto, na asalda na in pagpangadyi na to, sa lugay yubusan pakita ni Ummul, iwan wakto, iwan panya, na insya Allah Ta'ala, yung mga kami kamaasan niyo, hitukbal na mo, ingganap pangadyian, hangaan, sin kabayaan, sin Allah Ta'ala, pangagadta niyo pagtaat kaniya, iwan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tub-tub na rinto, nas'al Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, wa an yaj'alana minal faizin, wa an yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla فيتبعون أحسن سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.